Mwaramukanya amahoro nshuti bavandimwe mukurikiye channel yacu ya Umubanji TV. Uyu ni wa mwanya rero umenyereye tubagezaho update y'amakuru avugwa mu bice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo rimwe na rimwe ducicamo tukababwira nandi makuru avugwa hanze ya Kongo, ariko cyane cyane dukunze kwibanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwaho, dore ko hamaze igihe kirekire habera imirwano ya buri munsi. Nanone imirwano niyo turi buze kwibandaho, cyane cyane umujyi wa Goma akomeje kubera imirwano. Reka rero tubibutse ko uyu munsi ari umunsi w'isabato, aho ni ku Badventiste, ni ku wa gatandatu ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2025. Abadventiste umunsi wa karindwi tuboneyeho kubifuriza umunsi mwiza w'isabato, umunsi w'ibyishimo, umunsi w'umugisha, tubifuriza kugubwa neza n'amateraniro. Turabizi ko hirya no hino ku isi ku Badventiste ari umunsi w'umugisha, ari umunsi muterana. Rero tubifurije kugira ibihe byiza. Reka rero tubibutse nanone wewe ugifungura iyi channel yacu ya Umubanji TV, tukwibutse nanone ko wakanda subscribe, ugasharinga link yacu isangiza abandi, wa likinga, mugakora na komenti kugira ngo ibiganiro byacu bize bikugeraho tukimara kubikora. Reka rero tubagezeho ingingo z'ingenzi turi buze kurambura muri update y'umunsi. Turahera mujyi wa Goma nuko FARDC yatangiye kugenda ihungisha imbunda zabo zikomeye. Izindi nkuru zivugwa nuko imirwano mu kibaya ca Sake, turaza kugaruka ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo mu kibaya ca Sake. Andi makuru menshi avugwa nuko imirwano ikomeye, turaza kugaruka hariya muri Nyiragongo muri axe ya Kibumba, hagiye habera imirwano ikomeye yanaje kugwamo uwari umuyobozi wa FDLR. turi buze kugarukaho muri izi nkuru zirambuye. Andi makuru rero nuko nyuma yaho Peter Kirumwami Jean Major wari uyoboye intara ya Kivu y'Amajyaruguru, nyuma yaho aguriye ku rugamba, nuko FARDC yatangaje ko ngo yaba ifite umugambi wo kwihora. Naho andi makuru avugwa muri Sud Kivu nuko naho urugamba rukomeye kugeza izi saha, turaza kubabwira uko byifashe hariya mu ntara ya Sud Kivu, nuko naho bitoroshe kugeza ubu. Dukora iyi update y'uyu munsi nuko ikibuga c'indege cya Kavumu naco kirasatiriwe, umwanya wose intare za Sarambwe zacigarurira. Nanone turaja hanze ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa kuko umuyobozi w'ishaka riri ku butegetsi rya CNDD FDD, biravugwa kuko yaba yitavye Imana. Nanone iyi update y'uyu munsi murabizi ko benshi bakurikirana cyangwa se ari abakunzi ba Premier League, ni shampiyona y'Abongereza, aho ni mu mupira w'amaguru. Turaza kubabwira uburyo amakipe ari buhure uyu munsi. Reka rero duhere muri Goma. Nyuma yaho ingabo za FARDC n'ingabo nyinshi zibumbiye mu muryango wa SAMIDRC, ingabo z'abarundi, MONUSCO, nuko bagerageje kureba uburyo bahagarika umuvuduko w'intare za Sarambwe arizo M23, nanone byaranze. Nyuma yaho habereye imirwano ikomeye, ndetse yamaze kwinjira mu duce turi mu nkengero z'umujyi wa Goma, nuko FARDC yatangiye kugenda ihungisha imbunda zabo zikomeye. Nyuma yaho bakubitiwe, nuko masaha y'iri joro ahagana saa 4 z'ijoro, nuko bafashe imbunda zabo zikomeye, barazihungisha, batinya ko M23 yazigarurira.
nanone imirwano ikaba iri hariya, ari imirwano itoroshe. Ku munsi w'ejo habereye imirwano muri hariya mu kibaya ca Sake, FARDC igerageza uburyo ngo yareba uburyo yasubirana Sake, ariko ntibyayikundiye, ahubwo yararashwe yigizwa inyuma. Hariya rero muri Sake uko byagenze, ingabo za Tanzania murabizi ko zaje ari nyinshi gutabara cyangwa se gufasha ingabo za Kongo mu kureba ngo uburyo bimira M23 gufata umujyi wa Goma, zaje ari nyinshi. Tubibutse ko izi ngabo za Tanzania zaje zisanga izindi zari mu muryango wa SAMIDRC uhuriyeho n'ingabo ziri mu muryango wa SADC, uhuriyeho n'ingabo za Afrika y'Epfo, Malawi, ndetse hajemo n'ingabo nyinshi za Tanzania. Rero hari izindi zaje nyuma y'uko M23 isatiye umujyi wa Goma. Tanzania yohereje izindi ngabo ngo kuza gufasha umujyi wa Goma kugira ngo udafatwa. Ibi rero nanone nubwo baje ari benshi, ku munsi w'ejo nibo bari ku murongo w'urugamba hariya mu kureba uburyo bakwigarurira Sake, ntibyabakundi. Mu kibaya ca Sake ejo habereye imirwano itoroshe. Muri iyo mirwano rero bageragezaga uburyo bafata Sake, ariko ntibizabahiriye, ahubwo M23 yarabashoreye. Kugeza ubu tuvugana nuko M23 yabazanye ibafatana agace ka Mugunga. M23 nkuko byatangajwe ko yayigaruriye, nibyo koko M23 iri muri Mugunga, ariko muri Mugunga ntabwo ifite yose, ifite igice kimwe. Ibi ngibi rero bikaba byerekana ko umwanya wose umujyi wa Goma uri buje mu maboko y'intare za Sarambwe. Reka nanone tujye ku izindi nce zabereyemo imirwano muri Kibumba, hani muri Nyiragongo. Indi mirwano niho yabereye. FARDC yari yashoye imbaraga zikomeye hariya muri Nyiragongo, nuko uriya hafi muri kiriya kibaya cyangwa se iriya axe ya Kibumba yarimo ingabo nyinshi za FDLR ndetse n'ingabo nyinshi za FARDC zarahoherejwe, ndetse bakoresheje imbunda zikomeye, hakoreshejwe n'indege mu kureba uburyo basubiza M23 inyuma. Ntibyabakundiye. Muri imirwano itari yoroshe yabaye ku munsi w'ejo, biravugwa ko uwari uyoboye FDLR muri kariya gace ari nawe wari wageje kwimira ingabo za M23, uwo wita General Omega, nuko yaba yaraguye mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo. Nyuma y'iyo mirwano nuko M23 yafashe imbunda ikomeye, imitutu myinshi, ngira ngo mwarayibonye ku mbuga nkoranyambaga. Imbunda ikomeye yafashwe na M23 hariya muri iriya axe ya Kibumba. Muri ya mirwano rero yaje kurangira ingabo za M23 zigaruriye kariya gace ka Kibumba. Ubu rero nako agace ka Kanyamahoro, M23 yigaruriye agace ka Kanyamahoro. Rero imirwano kugeza muri iri joro ryakeye nuko yazindutse iba amasaha y'ijoro buja guca, hagana mu masaha 10 na saa 9, nuko habaye kurasana hagati ku mpande zombi, barashe bombe nyinshi zumvikanye hariya muri biriya bice. Reka rero tugaruke ku rupfu rwa Peter Chirumwami. Inama nkuru y'umutekano ku munsi w'ejo iyobowe na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi, nuko yabaye mu biro bya Perezida nyine hariya i Kinshasa. Nyuma y'inama nibwo baje kwemeza ku mugaragaro, biciye umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, General Major Sylvain Ekenge, yarayemeje ko General Major wari uyoboye Nord Kivu Peter Chirumwami ngo nuko yarashwe aja gucikana akimara kugera mu mugwa mukuru wa Kinshasa mu bitaro bya gisirikare biri hariya i Kinshasa. Byumvikanye rero aho yajanywe atarava mu mwuka, yajanwa n'umuryango wiwe ndetse n'ubuyobozi bwa gisirikare hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akimara umugore we yumvikanye kuri social media arira cyane,
bikaba rero byemeje bidasubirwaho ko Peter Chirumwami akaba byemeje n'inama nkuru y'ubutegetsi ya gisirikare yobowe na Perezida Felix Tshisekedi, bakaba barangije kubyemeza ndetse babashije no gushiraho umusimbura, nawe ni umusirikare, ni umujenerali majoro, nawe bamaze kera gushiraho usimbura Peter Chirumwami. Nanone tukiri kuby'urupfu rwa Peter Chirumwami nuko nyuma yaho afiriye igisirikare ca Republika ya Demokarasi ya Kongo FARDC batangaje ngo ko bari bwihore, bavuze ko bari buhorere Peter Chirumwami. Ibi rero nyuma yo kubitangaza byateye impungenge abantu benshi bakeka ko nanone muri uku gutangaza kwihora kwa Peter Chirumwami abari bubigenderemo nabavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyane cyane abatutsi baturiye hariya umujyi wa Goma. Ibi rero twabagira inama yo kureba uburyo bahunga, dore ko abari bwihore tutazi abo bahorera, tutazi abari bubigenderemo cyangwa se abo uyu mugambi uza guhitana. Ibi rero abaturiye umujyi wa Goma nuko mwakora ibishoboka byose mukareba uburyo umwitaza, dore ko FARDC idafite umugambi mwiza. Reka rero tujye muri Sud Kivu. Muri Sud Kivu nuko naho imirwano ihari itoroshe. Imirwano biravuga kuko ikibuga c'indege ca Kavumu kirimo kirasatirwa n'ingabo za M23. Naho kubishanye n'ingabo za SAMIDRC, nyuma yaho AFC M23 ibandikiye ko badakwiye kwivanga mu bibazo by'abanyekongo, bitandukanye n'ingabo za FARDC ndetse na FDLR, kandi niba bakomeje kubitambika nabo barabarasaho. Ingabo za SAMIDRC amakuru atugeraho aremeza ko basabye agahenge, ngo M23 itanga agahenge cyangwa se habe ihagarika ry'imirwano ngo babone uburyo bitegura bave hariya mu mujyi wa Goma. Andi makuru atugeraho aremeza ko ngo ingabo za FARDC zikorera muri Nord Kivu hariya mu mujyi wa Goma ngo nuko zimuriye etat majoro yabo muri Beni, ngo niho etat majoro zabo zigiye gukorera. Naho muri Sud Kivu nkuko twari tubivuze muri territoire ya Fizi mu Minembwe, nuko nanone abaturage birwanaho bafite impungenge z'umwanya wose zo kugabwaho ibitero kw'ingabo za FARDC, dore ko FARDC isa niri mu myiteguro yo kubagabaho ibitero. Reka update y'uyu munsi tuyisoreze mu makuru y'imikino, aho uyu munsi cyangwa se uyu mugoroba hateganyijwe imikino itandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza. Turabizi ko benshi muba muyikunda kandi munayikurikirana. Ikipe ya Bournemouth iraza kwakira ikipe ya Nottingham Forest, na ikipe ya Brighton irabiri kumwe na Everton. Liverpool irakira ikipe ya Ipswich, Southampton irabiri kumwe n'ikipe ya Newcastle, Wolves iraza kwakira ikipe ya Arsenal. Umukino utegerejwe na benshi uzaba ukomeye, ni umukino uri buhuza ikipe ya Manchester City n'ikipe ya Chelsea. Reka rero tutarasoza iyi nkuru tubabwire yuko mu gihugu cy'u Burundi umukuru w'ishaka riri ku butegetsi rya CNDD FDD Everien Ndikuriyo biravuga kuko yaba yitavye Imana, bikavuga kuko yaba yaguye mu gihugu cy'u Burundi. Reka rero update y'uyu munsi tuyisoreza ngaha, tukibutsa gukanda subscribe kuri wowe utarayikora, washaringa link yacu isangiza abandi nabo bagakora subscribe, mwalikinga mugakora comment, muduha inama zanyu. Mugira ibihe byiza. Update yacu nakagaruka.